Ward Commissioner Bang Chok Kebra Pli Abang Pu Bang Pi Atum Seme Kedeng Difu Sunrise Academy English High School Silver Jubilee Alir Alon Pen Katalon Amri MDC Constituency के पार्लो अंकांग VDC Chairman Pen Longli Apata Keron Kardom Karbi Prime Time Nong Penili Birta Than Bang Thera Harmony Ben Nan Birtang Ton Pen Arjuik Tha Dipu Joising Gloy Auditrom Hall along Arkoi Cleaner Cap Arni Non Hedjong Longsir Cap Town Committee Kilik Kahai Kadukabe Bangshok Cap Rapli Ward Commissioner Apan Seme Padeng Pon Tanglo Bangshok Cap Rapli Angbong Bangsir Cap Soarlo Atumta Seme Tangdun Arkoi Nar Cap Arni Kipado Tang Town Committee Kilik Kahai Kadukabe Bangshok Cap Rapli Ward Commissioner Apan Arkoi Cleaner Cap Arni Dipu Joising Gloy Auditrom Hall along Seme Padeng Pon Tanglo Ward Commissioner Atum Apan Karbi Autonomous Council as Secretary Joint Secretary Lepen Deputy Secretary Atumsi Seme Kipi Asai Pachun Pon Having been elected as Ward Commissioner from Dokonka Town Committee, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Seme Kedeng Award Commissioner Atum Lake Dipu Bokozan Domoka Harokan Hamren Dongkamuka Bukulia Langhe Lapen Baithai Langsu Town Committee Henlo Seme Kedeng Aronga J along Karbi Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Chitong Dun Lapen Alangli Town Committee Kilik Kehai Abang Pubang Pi Atum Afan Kurwang Tu Pajir Alangli Kurwang Tu Ke Pajir Alam The along Longsir Cap Town Committee Kapching Tu Jiapan Kuti Pho Atangka Panong Pon Tang Lo Pusi Ningje Alangli Puthot Ningje Tu Town Committee Kilik Kehai Commissioner Atum Ningkan Ke Thom Alar Non Ke Ningkan Pho Khilongpo Dauria Hokolor Logot Loi Ami Ekeloge Yat He Monsot Auditorium Horot Eta Hopot Rohan Luata Eta Boronji Karbi Autonomous Council for the first time of history of the Karbi Autonomous Council Ami team Karbi Ami Sinta Kurisu Moi Sinta Sorsa Kuri Jite Moi Netot Saisu Je Kashmir Jito Ward Commissioner Blaga Uptaking Hoy CM Tera Logot Moi Mati Michael Mati Aje Tatu Chief Minister Goy Ward Commissioner Blaga Eta Jagate Town Committee Ward Commissioner Blaga Hopot Lon Loi Aro Logote Chief Minister Goy Tate Bhakhon Diye Paramoho Diye Ami Autonomous Council 6-seater Autonomous Council Ami Noare Neki Ye Simtare Koise Parim Aronga Jepen Kepado Seme Kedeng along Chairman Longki Timu Deputy Chairman Rites Inghi Iye Matu Principal Secretary Deputy Commissioner Lapen Sai Kam Saipu Atum Chetong Tun আমার নখন টাউন কমিটি পরিবর্তন করার স্বার্থ আমি প্রত্যেক টাউন কমিটিটো হাইমেক্স পাৱাৰ লাইটত 10খন দিয়া হ'ব এইটো টেণ্ডাৰ কাৰ্ড কৰাইছে ডিপুৰ কাৰণে যিটো ডাঙৰ ডিপু সেইটো আমি 20খন দিম আৰু মই খুনি ক'ব পাহৰিলোঁ ডিপু টাউনৰ কাৰণে CRF তৰফৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ড সেইটো 100 কোটি টকা চেংচন কৰা হৈ গ'ল 100 ক্ৰোৰ এইটো ডিপু টাউনৰ কাৰণে এইটো চেংচন কৰাইছে CRF তৰফৰ পৰা আৰু লগতে প্ৰত্যেক টাউন কমিটি যিবিলাকৰ ফুটপাথ সেই ফুটপাথবিলাকত বনাবৰ কাৰণে 5 কোটি টকা এবাৰ বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আচ্ছা স্যার টাউন কমিটি লং আনিকান বাংটা সিলারি কি পিটেকে দৰমহা এবাৰ মই অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যিবিলাকৰ দৰমহা পোৱা নাই সেই দৰমহা পাবৰ কাৰণে আমি 8 মাহটো এতিয়ালৈকে চেংচন কৰা হৈ গ'ল 8 মাহটো যিবিলাকৰ টাউন কমিটি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ এই 8 মাহ চিলেৰিটো পাই যাব তেওঁলোকৰ দৰমহাটো যাবৰ গাড়ী কেইখন আছে স্যার আপোনাৰ গাড়ীটো প্ৰত্যেক টাউন কমিটি এৰিয়াও টাউন কমিটিও দিব টাউন কমিটি এৰিয়া কিন্তু আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা কিনা হৈছে সেইটো দিয়া হ'ব কেইখন লাগিছে স্যার কিন্তু টাউন কমিটি যিমানটো আছে সেইখন এখন দিয়া হ'ব Dipu Sunrise Academy English High School Arkoi Cleaner Cap Arni Silver Jubilee Katalon Pon Abirta Pherangke Pen Card News asa Hemelang Birta Nangpale Dipu Sunrise Academy English High School along Ningkat Inkora Phok Kepleng Arni Alir Alon Pen Katalon Bangso Katalon Pon along Ali Lapen
school somar pen chenglong osomar apia po lapen pinan abang pubang piatum chitong dun Amri MSC constituency ke parlo angkang non malong VDC chairman Junison Teron pen patir pi ponsi akejoy pen longle apata kerona sai ke denga birta non hejong pherang ke pen birta nang pale Rong ko rapho arara phan akejoy pen longle apata VDC chairman Junison Teron pen keron akejoy pen longle apata keron pon arong laki Maikramsa Langkar khon Pantalu Umswai model Rapanen Karbi hidi Umlit Durong Denghar Ulukunchi Moro Bormon Morten Bormarjong Khora Gao Punduri Makha Panai Dukan Umswai Milik Camp Molan Bormarjong Along Luri Rongphong Birsingkri Sitri Lapen Panai Arong Supi Henlo Lan Arong Arara Phan Katokabe Pak Pharu Troxira Troxi Kebra Troxian Keron Laso Sai Kedeng Pon Tek Apon Alang Lipan Kachuro Alam The Rong Arara Tumpen Pi Panjir Pon Nun malong support hon birta mo ton ponik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863 Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehina mo piputat birtalong wang tulo nangkele ji 2019 aningkan abha thangthanga chikloni phai inkora pli pen theria chikloni phai pli arni an nisir cap aparman Dehradun along second national master game football kachapati along Assam team pen ke pathudun ji atum amen ke pangdak pona birta non hejong birta nangle Assam along repen second national master game football kachapati along ke pathudun ji arta pli cap sose kepleng abang phol tuma phal ingwai pon tanglo Kangwai Pontang Abang Puatum Lak, Karbiang Longpen, Dr. Borsing Rongpi, Rudro Kiling, Munus Ronghang, Mohon Teron, Amor Bin, Rajan Rongpi, Siwa Rongpi, Piroj Inti, Bibison Tiso, Burasing Teron, Susun Rongpi, Bishnurap England, Sorot Teron, Nilambar Inti, Mongolsing Rongpi, West Karbiang Longpen, DPS1 Ronghang, Samson Kotha Lapen, Maligao, Assam Pen, Akas Bosmutari Atup Henlo. Lapen bangso ke patu pon along coach lake Nilambar Rongpi lapen manager lake Mongolsing Rongpi atum hello pusi pangda lapen dutulang football ke patu along arta ningkan Plikep ke pleng football ke patu along Kajapati dunji atum West Karbiang Longpen Waisong P
Longkiram Timur, Sikari Kathar, Marcus Terang, Sartisi Singnar, Lokeswar Singnar, Jensi Ronghang, Bronson Inti, Dr. Lipson Timur, Dilip Kramsa, Dilipson Milik, Bijon Ronghar, Sarchira Hanse, Jim Kramsa, Ronjit Kathar, Karbi Pen, Christmas Singnar Lapen, Teklo Robi Atum Hello, Lapen Bangso along, Coach Lake, Anthony B. Lapen, Manager Edison Kathar Atum Hello Pussy, Dunison Rompi, Conjunban, AMGA Pen Pangda. Bukulia Police Station ke parlo angkang Rocation College adun NS 36 ka cheleng atowar pi along arkoi niphai Great Roxy Theman arni towar pi along scooty lepen Tata Mobile atrak kache tong ajok ademalong amat inut aprat kedam abirta pherang kepen birta nangpale AS02AC6428 Tata Mobile atrak scooty phan ke patong ajok scooty kibek abang ademalong amat apran kedam anparta scooty along kache thapdun inut abang pu ahirin tangrak pen areng hu keso Bukulia Police atum tong sikot pen adim along pale dunsi kichi tangar pum Bukulia Police Station along an palelo lapen apitu postmortem apan sitame Difu Civil Hospital along an palelo ahirin tangrak pen areng hu keso abang pu aphan kenogong hospital along an keso kelang jia phan ponu pusi birta longdun Karbi Prime Time ang lepan sikan ton poniglo dome thangme kurwang thu